Egameni lenkosi yami uJesu Kristu, amen. Ikezwini lesibili ngokaLuka 23 ivesi u43 ngokucindezelwa amagama amnyama uJesu esiphambanweni. Ngizofunda kanjena 43. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzokuba nami eparadise. Nkosi busisi ufunda kulezi layo manje ngona phakade, amen. La sike siphambanweni, la uJesu unamadoda amabili athi nguGesma noDesmos, babethelwe kanye noJesu esiphambanweni. Uthi umbhali weBhayibheli inkulumo yalamadoda iyahlukana phezu kwesiphambano. Athi umbhali weBhayibheli uthi enye ithi sisindise wena ube siyasindisa nathi mongunyana kaThixo. Ithenye impendulo wena umoyikina athi uThixo. Ithenye athi lona uyindodana kaThixo. Athi umbhali athi weBhayibheli uma efa athi uJesu emnqamlezweni athi uselaboni bonke ukuze kuthi bonke abaphilayo bake bisaziphilela baphilela yena owehla. Athi wanyuka ukuze azothwala izono zehlabathi, ukuze azothwala izono zethu. Siyambona athi uJesu ngelinye ilanga uthatha abafundi bakhe unyuka nabo uye ekameleni athi eliphezulu, athi obhala kahle kuthi kwi-upper room ikamela eliphezulu. Athi umbhali athi wehla umoya oyingcwele. Athi uJesu wathatha isinkwa wasihlephula, wathi ke sisihlephula wasibusisa. Hlobo zami athi sokuthandaza nasekuseni nakule ndaba siza kuye simanqaba, siza kuye simanenginiki, kodwa singekwegazi lakhe. Hlobo zami ngiyamthanda. Athi uPaul benosira, athi noSirasi bahamba banemvimbo bangena nayo, kodwa imvimbo yayisenyameni. Kunzima uba nemvimbo esenhliziyweni. Athi ngoba imvimbo esenhliziyweni athi ayelapheki, kodwa imvimbo esenhliziyweni ayimdinga udokotela. Hlobo zami nakule nkonzo athi ePhasika sibambe sithola imithwalo yonke imihla siyothi baba bathethelele, kodwa thina enhliziyweni zethu asinako athi ukuthethelela. Inyento athi engiyithandayo athi uSathane akamlwisi. Athi umuntu ongenaso ongekho kwistandard kodwa ulisa umuntu okwileveli. Athi ngoba uSathane ulwa neleveli athi okuyo. Hlobo zami athi sokuthandaza izwi likaThixo namhlanje lithi namhla, athi namhla ngizokuba nawe athi eparadesi. uJesu akathathi athi isikhathi, uthi namhlanje ngizoba nawe. Akabali athi izono zethu, akasibaleli athi namaqala ethu, uthi namhlanje ngizokuba nawe athi eparadesi. Sizophinda emakhaya, kodwa thina enhliziyweni zethu kuphi lapho sikhona enhliziyweni zethu makulesikhathi athi siphila kusona lapha eSouth Africa ikhungethwe athi yifo, athi lesifo secorona. Bathandekayo thina athi umbhali athi thina asiyamsodwa, athi khona esihamba naye makufika izimbo uthi wathinta asithinte sihamba naye nasemini. Hlobo zami nanti ilizwi lenkosi athi uJesu uke siphambanweni unamanxeba akabukeki unegazi. Hlobo zami nabebazana naye
athi namangani bahlehla baqhela kodwa uJesu athi yena akabali athi sono zethu athi ngiyithanda induna yakhulu ithi awugwazwa athi uJesu athi laphuma igazi athi aphuma amanzi atheleke ehlweni athi yasinda yazakala ethi ngempela uyindodana kaThixo ngiyindodana kaThixo athi ngoba seyisindile hlobo zami ngicela ukuthandaza hlobo zami phezu kwesimo esiphila kusona baba wethu ongcwele nonguyise wenkosi yethu uJesu Kristu wena ilizwi lakho athi limile alijiki ilizwi lakho linguye owayekhona ekuqaleni nakulesi sifo uNkulunkulu wethu sinyakasa wena sithinta wena uNkulunkulu wethu uthi wena kuba bonke bathothixo akekho njengawe bongasiza nakulesikhathi athe siphila kusona uNkulunkulu wethu uNkulunkulu onocebo uNkulunkulu wamandla wena ukhona ekuqaleni namanje athi usekhona athi uqina kahle sothi siqhubeke sonke kuthi shabalala kodwa isilakho athi limile athi ngona phakade inkosi busise ukufunda kwethu namanje ngona phakade amen.